Reka tubasuze mwese kandi tubahaye ikaze ku Ibendera TV. Nge Indiana Christine Hirishwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka y'umugabo w'ikirangirire n'ikimenya bose mu ruhando rwa abakunda filime na sinema. Akaba uyu mugabo azwi ku mazina ya Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Camille François Van Berke yavutse ku ya 18 Ukwakira mu mwaka w'1960. Avukira mu gihugu cy'Ububirigi mu gace ka Saint Agatha Bericemo. Azwi ku izina rya Jean-Claude Van Damme. Ni umukinnyi uzwi cyane muri filime zitandukanye. Zimwe muri filime yakinye kandi zikagenda zimenyekana cyane ni nka Bloodsport yo mu mwaka w'1988, Spoge yo mu 1989, Kickboxer yo mu 1989, Leonati y'igihumbi 1990, Death Warrant mu 1990, Double Impact mu mwaka w'1991, Universal Soldier mu 1992, Nowhere to Run mu mwaka w'1993, Hard Target mu mwaka w'1993 n'izindi zitandukanye mu by'ukuri nyinshi. Van Damme ni umuhungu wa Eliana na Eugene Van Berke wakoraga akazi k'ubucuruzi. Uyu ni ise wa Van Damme. Uyu ise wa Van Damme kandi akomoka i Brussels mu Bubiligi. Akaba avuga indimi ebyiri, ni ukuvuga ururimi rwo mu Bubiligi ndetse akavuga n'ururimi rw'Ikidage, mu gihe mama wa Van Damme we yarazwiho kuvuga ururimi rumwe rw'Igiflemishi, ni ukuvuga ururimi rwo mu gihugu cy'Ubudage. Nyirakuru wa Van Damme akaba we yari umuyahudi wo mu idini Gatolika. Akiri umwana muto cyane Van Damme, icyo gihe ni ukuvuga ko yari afite imyaka 10 gusa, yagaragaragaho ibintu byo gukunda kurwana cyane, ari nabyo byaje gutuma ise amujyana kwiga mu ishuri rya karate rya Shotokan. Imyambarire ye igizwe na karate na Shotokan na kickboxing. Yaje kubona umukandara we wirabura, ni ukuvuga sentire noire muri karate afite imyaka 18 gusa. Yatangiye guterura ibintu bipima ibiro byinshi kugira ngo akore umubiri we. Afite imyaka 16 gusa yafashe ballet ayiga imyaka 5. Nkuko Van Damme abitangaza ngo ballet ni umwe mu mikino igoye. Agira ati, niba ushobora kwiga uyu mukino ukawitoza ukawumenya, wanashobora no kurokoka imyitozo mu yindi mikino iyo ari yo yose kandi ukabishobora. Nyuma Van Damme yaje gufata taekwondo nk'uwundi mukino mu by'ukuri yakurikijeho mu kwiga no kumenya. Mu ntangiriro yo mu mwaka w'1970 kugeza mu mwaka w'1980, Van Damme yatangiye kugaragara bwa mbere muri filime. Ku myaka ya 12, Van Damme yinjiye muri Centre National de Karate, ni ikigo cy'igihugu cya karate. Yari iyobowe na Claude Gotts wo mu Bubiligi. Van Damme yatojwe imyaka 4 kandi yabonye umwanya mu ikipe ya karate y'Ububiligi
nyuma yaje kwitoza karate yuzuye, karate na kickboxing hamwe n'ibindi byose. Icyo gihe yatozwaga na Dominique Valera. Ku myaka 15 Van Damme yatangiye umwuga we wa karate mu Bubiligi. Kuva mu 1976 kugeza mu 1980 Van Damme yakoze inyandiko zerekana intsinzi 44 yatsinzwe, zirimo enye yatsinzwe mu marushanwa ndetse n'izindi yatsinze mu marushanwa adahuza amarushanwa yo mu gihugu agaragara. Van Damme yari umwe mu bagize ikipe ya karate yo mu Bubiligi ubwo yatsindaga shampiyona y'i Burayi ya karate ku ya 26 Ukuboza mu mwaka w'1979 mu marushanwa ya karate ya La Coupe François Passoni yabereye i Bruxelles. Van Damme yegukanye umwanya wa kabiri mu irushanwa rya karate ya Challenge Coupe des Espoirs. Mu marushanwa y'iminsi 3 Van Damme yatsinze abo bari bahanganye 25 mbere yo gutsindwa ku mukino wa nyuma na mugenzi we Angelo Spadaro. Ku ya 8 Werurwe mu mwaka w'1980 i Bruxelles mu Bubiligi, Van Damme yarushanwe na mugenzi we Patrick Tego wahoze ari mugenzi we Patrick Tango. Mbere y'uyu mukino Tego yari yatsinze Van Damme inshuro ebyiri, harimo n'umukino wa shampiyona yoroheje y'Ububiligi. Van Damme mu mwaka w'1977 yatsinze uyu Tego nk'uko amakuru abitangaza, hamwe n'ikiganiro Patrick Tego wenyine yatsinzwe na Van Damme mu cyiciro cya mbere. Tego yakubiswe izuru ntiyabasha gukomeza kubera iyo mpamvu. Mu kiganiro Van Damme yavuze ko iyi intambara ari umukino we utazibagirana. Van Damme yatangiye umwuga we wuzuye mu mwaka w'1977 ubwo Claude Gotze yatangizaga amarushanwa ya mbere ya karate mu gihugu cy'Ububiligi. Kuva mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1982 Van Damme yakoze inyandiko zerekana intsinzi 18 no gutsindwa kumwe yagiye ahura na byo. Mu mwaka w'1980 Van Damme yakunzwe cyane n'umwanditsi w'umwuga wa Karate Magazine akaba n'umwanditsi Mike Anderson hamwe na nyampinga w'Uburayi Grete Remens. Bombi bavuze ko Van Damme ari ibyiringiro biri imbere. Van Damme yasezeye muri aya marushanwa mu mwaka w'1982. Mu buzima bwe akiri muto, Van Damme yagurishije indabyo muri resitora maze abona inguzanyo yo gufungura siporo yo kuzigama amafaranga mbere yo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1988, igihe cy'imirimo ya mbere no gutera imbere kwa Van Damme, imyaka yaramuhiriye mu by'ukuri. Mu mwaka w'1982 Van Damme n'inshuti yo mu bwana Michael ku isi bimukiye muri Amerika bizeye gukora nk'abakinnyi babigize umwuga. Bakoze imirimo itandukanye yo kwibeshaho. Akazi kabo ka mbere muri filime, bagaragaye muri filime y'imbyino ya hip hop Breaking mu mwaka w'1984.
yakozwe na Canon Films. Aha bakaba baragaragaraga babyina inyuma mu myiyerekano yo kubyina. Muri icyo gihe Van Damme yaje kugirana ubucuti n'umukinnyi w'amafilime ya Martial Arts Chuck Norris. Bongeye gutandukana maze Van Damme atangira gukora nka bouncer mu kabari. Mu mwaka wa 1984 Van Damme yakoraga mu itsinda rya stunt muri filime y'ibikorwa ya Norris yasohowe na Canon Films. Muri uwo mwaka kandi Van Damme yagize uruhare muri filime ngufi yo gusetsa yabereye i Monaco mu Bufaransa. Nkuko umukinnyi wa filime Nelson Anderson abitangaza ngo muri uwo mwaka isosiyete ikora amafilime y'ibikorwa yo muri Philippines yakiriye amafoto ya Van Damme batangira kubona ko ashobora kugira impano mu gukina filime. Icyakora ngo filime batekerezaga kuba bamukinishamo ntiyasohotse kubera ibibazo byavutse hagati yabo n'isosiyete bakoranaga birebana n'amafaranga. Ku ya 2 Gicurasi mu mwaka wa 1986 Van Damme yerekanwe bwa mbere muri Los Angeles kore yu filime y'intambara. Aha akaba bwari ubwa mbere Van Damme agize uruhare runini aho yakinaga nk'umugome w'Uburusiya. Aha akaba yarakinaga muri iyi filime mu by'ukuri kuva mu mwaka wa 1989 kugeza mu mwaka wa 1999. Ni imyaka ya Van Damme yamugize icyamamare mpuzamahanga. Nyuma yo gutsinda kwa Bloodsport, Canon Films yahaye Van Damme kuyobora muri Delta Force 2, umunyamerika Ninja 3 cyangwa Cyborg, filime ya Cyberpunk Martial Arts iyobowe na Albert Puyu. Iyi filime yagenze neza yinjiza amafaranga menshi. Canon yongeye gukoresha Van Damme muri Kickboxer mu mwaka wa 1989 akina nk'umugabo urwanira kubohora murumuna we wamugaye. Byagenze neza cyane bisubiza miliyoni 50 zose z'amadolari ku ngengo y'imari ya miliyoni 3 z'amadolari. Van Damme kandi yagaragaye muri filime yitwa Double Team mu mwaka wa 1997, filime y'inshuti hamwe na Danny Boardman wamamaye muri NBA. Aha Van Damme akaba yarakinaga nk'umukozi ushinzwe kurwanya iterabwoba. Van Damme yagerageje kandi filime y'imyambarire y'umwaka wa 1998 yanditswe na Letice. Yakomerejeho akina n'izindi nyinshi mu by'ukuri, dore ko uyu mugabo yabaye icyamamare rurangiranwa mu ruhando rwa filime na sinema. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 uyu Van Damme filime yagiye akomeza kuzikina, nkaho mu mwaka w'ibihumbi 2003 Van Damme yakoresheje imyitozo ye yo kubyina mu mashusho y'indirimbo Kiss My Ear ya Bob Sinclair. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 yakinnye filime ya Wake of Death, filime yari iyobowe na Felipe Martinez. Ku ya 13 Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2013 Volvo Truck yasohoye itangazo kuri YouTube yerekana ko Van Damme akora amacakubiri, ariko Van Damme aza kubihakana cyane ndetse abyamaganira kure. Van Damme yagize uruhare runini muri filime y'intwari yo mu Bushinwa mu mwaka w'ibihumbi 2015.
yarayiyoboye ariko yari yaranditswe kandi ikinwa na Da Peng hamwe na Mabel Yuan na Liu Yan. Iyi filime yasohotse ku ya 17 Nyakanga mu mwaka wa 2015. Amwe mu magambo y'ubwenge yagiye avugwa na Jean-Claude Van Damme. Aha ni nkaho yagize ati: iyo ukurikiye ibitabo umenya ibyo abantu bashaka ko uba byo, ariko ntumenya icyo umuntu yakabaye we. Iyo ushaka gutsinda mu buzima bwawe ubanza kwisobanukirwa ukamenya n'icyo ushaka. Uzajya wibaza ikibazo wowe ubwawe kigira kiti: niki nakora? Uzajya umenya aho wagana kandi buri kintu cyose ukora ujye uharanira kugira ngo kigende neza. Ubuzima bwihariye bwa Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme yashakanye na Maria Rodriguez kuva mu mwaka wa 1980 kugeza mu mwaka wa 1984, aza gushakana na Cynthia Derderiak kuva mu mwaka wa 1985 kugeza mu mwaka wa 1986. Yaje gukurikizaho Gladys Porteous mu mwaka wa 1987 kugeza mu mwaka wa 1992, akaba kugeza ubu abana na Darcy Lapierre kuva mu mwaka wa 1999. Jean-Claude Van Damme na Gladys Porteous babyaranye abana babiri aribo Christopher Van Vamberg wavutse tariki ya 20 Gicurasi mu mwaka wa 1987, avukira Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akagira n'umukobwa witwa Bianca Brie wavutse tariki ya 17 Ukwakira mu mwaka wa 1990, avukira nawe i Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi bakagira n'undi w'umuhungu witwa Nicolas Van Vamberg wavutse tariki ya 10 Ukwakira mu mwaka wa 1995. Akaba uyu Van Damme yaramubyaranye na Darcy Lapierre. Kugeza ubu Van Damme ni umwe mu bantu bakomeye kandi bubashywe cyane mu birebana na filime, kuko yagiye yegukana ibihembo byinshi cyane ndetse binyuranye. Reka ibigwi bya Jean-Claude Van Damme tubisubikire aha kuko tutabivuga ngo tubirangize mu by'ukuri, ariko turabibutsa ko ibyo twabagezagaho ari bimwe mu byo twabakusanyirije tubikesha Wikipedia mu nyandiko iheruka gukosorwa kuwa 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2020 saa 8:03 ku isaha ngengamasaha ya UTC Coordinated Universal Time. Ni Bendera TV, kora subscribe, like na share maze ukomeze kubona ibyegeranyo n'amakuru tubagezaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.